moi axeñoritada. Chea. Chea de remendos e espuma puntada. Xira, xira sen parar, sube, baixa e quieto está. A resposta é tío Vivo. De luns a vernes soa a última, o sábado soa a primeira e o domingo a descansar. Por un caminito va caminando un bichito. Si quieres saber su nombre, ya te lo he dicho. Camina. A resposta é vaca. E a miña resposta é a ese. Unha señorita, moi señorita, sempre está en casa, sempre está mollada. A resposta é lengua. Cal é o animal que ten nas dentes? É o ratoncito Pérez. Queres te? Pois tomate. Sabes ti que fruto é? A resposta é tomate. Na horta fun nacida, na horta fun criada. Fago chorar a todos os que me dieran partida. A resposta é cebola. Es redonda, con un queso e nadie puede darle un beso. A resposta é a lúa. Blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres saber su nombre, espera. La respuesta es pera. Adivinador, cal é a árbore que non dá flor? Es algo y nada a la vez. ¿Qué es?